Hey guys, welcome to Hojai Mete Vlogs and mayam ngasi se akhoi gi Hojai gi Thoyang Khun haiba lamdu ko lakpani and lakna asiga leiri aisu and ai mayam da sum utra ke ngasi gi thabal chongba and Thoyang Khun gi and moi masagi bel party su ni aduna mayam da sum utra ke ngasi gi moi gi thabal se jamthina nuai gani na khali mayam ado asiga imanawam su leira and jawraga dum utra ke mayam da ready wait tabilo mayam Ado mayam akoina yorokpada ahambagi mail le sum loirame aduga second mail dagi sum ucharak pani mayam da ado jikse karmaina kari oirakani habdo thawal che ado karam su khangde adum chongi mayam jam phajana torame thawal che ado loidri mamangda kari karmaina kari oirakani habdo kanam su khangba ngamdamina adum mayam ado kari haina haidori mayam dodi loi phoba dum yangmina si mayam And ma'am, aduga hojik se ai Thoyang gi thabal se mafam da yore aduga sia kana khoi gi se thabal su tam mel amani di lum lo khare aduga ma'am hojik se adum mathang mel da zum uchara ge and sana bharma chai su siga zum phangnare adum ma'am da sum uchara ke do ngasi thabal ja kai ke haini ado yam ngai ado yam thabal ma gi channel se subscribe channel mo ado ai share da buni ko ado mayam channel video yang view ado subscribe channel mo video nungai agadi so please support yes ma'am da di support dum ta sandre mo Hojai Mete Vlogs aina aduga ma'am ai dum mathang ta wa sum uchara ke ready yangmina si ma'am
nung cedera koi matui na dum lotion na tare na dum tamtama hojik lotion li aduga hojik se kan atamo na chalani chalaga sum nung se ngak nang thingma manung na dum chang kani and mem da sum utsra ke makhata ba kan curiya me am ado han mai ki kan me am tonari to me am yang bi yani